Sinibingeleleke emakhaya njengoba senithembisile ukuthi cha on the developing story esisibonile saphinde sakhavarwa ke iTribune newspaper la abahlali ke basendaweni yase Amersfoort under LED yababa uShabang uOT angasithi ke animazi but ke mhlawumbe kancane nje uzosipha ibackground ake simamukele emoyeni mphathi wami kunjani. Msakazi sibingelele nabalaleli bakho emakhaya sibonga uNkulunkulu ke othe wabanathi wasithwala ke naseyinsukwini zika Good Friday ngicabanga ukuthi ke bonke abakholwayo bahambe kahle uNkulunkulu benabo wabathwala inkosi ingathi ingabaphakamisa ibalondoloze bagcine singakhohlwa nalabo abasemanzini uNkulunkulu ke sithi athobisa amanxeba abo abapholisi. Siyabonga msakazi. Siyabonga babushabanga mhlawumbe ke background nje encane who is OT? Masikhuluma ngo-OT sikhuluma ngobani? U-OT msakazi yeah cha msakazi nje ngiubaba yeah ngithi ngisizwa ngubaba yeah ohlala eAmersfoort oneyingane yeah onesikhathi esebenzela ke umphakathi thandi ke kakhulu ukuzibiza nge-activist just umzali lo consent ilunga lomphakathi I'm not above the pay grade I'm just a simple person bekana nesimo as it comes. No sibonge man baba OT sibuya kwi-holiday le Freedom Day saphinde sabuya manje ke izolo besiku-holiday le Workers Day mhlawumbe ke what Freedom Day means to you or i-Workers Day ichazani kuwena ene imaphi nje amazwi ongawapha abahlali ngalama holiday amabili? Msakazi ikululeko mhlambe lokuthi i-Freedom Day isiqubulo sosuku olathathelwa ngosuku lokuqala uma ngabe abantu baseMzansi Afrika besenikiwe igunya lokuthi sebengazivotela lisukela lapho kodwa ke msakazi umbuzo uthi ithini into yenkululeko noma ye-Freedom Day? Abalaleli kufanele bakwazi baqonde ukuthi inkululeko abazali bethu noma obabamkhulu nogogo babelwela inkululeko yomhlaba babelwela inkululeko yokuthi umuntu omnyama umuntu naye babelwela ukulingana. Nawu ke msakazi ezinye zalezi zinto singakubeka ngokubalekile ukuthi ke asizo uvaleliso engathi asiboni. Siyabonga ukuthi ingxenye yenkululeko seke kwakhulunywa ngayo yayingekho inkululeko yayithi silwela ukuthi siyovota esasikufuna nje sasifuna amandla ethu sifuna umhlaba wethu sanikwa ke lelo lungelo ukuthi ke lokho singakuthola ngevoti. So ke msakazi asekusho nje nasekuseni ukuthi abantu abayithathe serious into yokulwela inkululeko. Akusiyo into yomuntu othile, akusiyo yabantu abafundile, akuyona into futhi yabantu ekungathiwa abadla imbuya ngothi kuphela. Kodwa efuna wonke umuntu and umphakathi nomphakathi uke uyifundise lento yokubambana because ayikho into engaphuma
nengaba nomthelela ngaphandle kokuthi abahlali kuleyo ndawo bayifundise ukubambana, bafunde ukulalelana, Yeah. bayifundise ukuthobelana, Yeah. bayifundise futhi ukuthi omunye umuntu uma ekhuluma umlalele, unga-approach umuntu ngokumbheka ubuso bese umjaja bese uqedile kanti awukalaleli into ayikhulumayo. Nawu-ke kunenkululeko esiloku-ke siyiphusha msakazi, inkululeko yomnotho, inkululeko esiyifuna ngokuphelele esiyifuna manje, nenkululeko yempilo nje, social change. Yes. Ukuthi umuntu lempilo ayiphilayo akungabi impilo lefana ayiphile ngokuncetheza, akungabi impilo lefanele ayiphile ngokunyathela, fana akhuphuke ngabanye abantu ukuze Yes. sifuna lento ethi asibe sonke at the level yokulingana, sizuze sonke, kungabi nemuntu othi uzogombela kwesakhe. So-ke leyo nkululeko-ke yezomnotho msakazi iyafuneka nje iphelele futhi without a favor sifune siyibuyise ngokuphelele ukuthi ayibuye esizweni somuntu omnyama. Yeah. Ipheleliswe msakazi, asiye odabeni lwabasebenzi. Yes. Right now isimo sinzima kakhulu, isimo sinzima kakhulu, isimo sempilo msakazi. So Yeah. uma ubheka lenkululeko esikhuluma ngayo, Yeah. bese ubuka inkululeko yabasebenzi. Yeah. Let's take for instance abasebenzi bakahulumeni. Yeah. Uma ngabe besithi inkululeko ikhona, uhamba uyothatha iphoyisa msakazi. Yes. Uthathe unesi noma usister ose clinic noma osesibhedlela msakazi. Yes. Uhambe msakazi uyothatha utishela. Ngikubalela msakazi abantu ababalulekile empilweni zabantu. Yes. Ebese uthi ake sibuke ukuthi ngempela sikhuluma ngalento ekufanele ngabe labantu bayayithola na. Iholo labo alisilona ihlazo yini. Angifuni ngena kwamanye ama-department msakazi, kodwa ngibala lawa angathi abalulekile noma abalulekile wonke. Kodwa ake sithathe lawa esithi ama-essential services, bese ubuka ukuthi abantu ngempela lawa esithi bayasihola, bayayicabanga yini into yokubaluleka kwalama essential services. Bese uyabona ukuthi le nkululeko esikhuluma ngayo yinde ngempela lendlela esisazoyihamba. Kodwa ukuze msakazi angithandi ke msakazi bese inkulumo yami ngathi iyahlandekezela bese ngathi ngiyapolotika noma ngiyakhamba. Ngikhuluma nje general. Ngikhuluma general. Mhlali mehlo nengqondo kunayo. Engifisayo umsakazi ukuthi angeke sibe nabasebenzi bakahulumeni ongabathola time to time beloku be strike mhlambe bengena bemarsh befuna ukulungiswa. Even i-environment abasebenza kiso uzithola msakazi ziyinkinga. Yes. Ake ngikhulule Amersfoort. Yabona? Amersfoort ngihleli ngithi okay ake ningibalele bantu bengibalele abantu mhlambe mina ngimpumputhe bantu bengibalele bangikhombe just one essential service point or service center eyakhiwe uhulumeni kwesikhathi sanamhlanje. Sine police station esithi police station ngoba kufanele kube police station noma ngabe kwakubekwa ithende sasizothi police station msakazi. Leya building leya was a donation. Yes. Suke lapho msakazi uye ama-clinic akhiwe phansi kwama building omasipala. Yes. Akuwona into ekuthiwa into eyakhiwa i-provincial or i-national government.
amabhilidi omasipala lawa a-extendwa ngemikhukhu ukuze abantu balithole usizo. Asinqabe abantu usizo liyatholakala. Yes. But inini la singake sibuke khona uhulumeni wesifundazwe owesifunda asakhela kule ndawo just one service point engasevisa abantu bakithi bebe happy bebuke bathi nanti ibuilding just nje sibe ne clinic a complete full clinic engakwazi ukusevisa abantu. Ubheke nasi isibhedlela esikhuluma sithi isibhedlela thina lento le yaba sibhedlela ngeke usiphikise futhi okutshela sithi isibhedlela noma singaba negumbi noma singaba namagumbi awu6 okusalayo isibhedlela. Yes. I-donation leya unkosikazi womlungu osowayihambela wayohlala wayofela eAmerica washiya lesibhedlela kuyi-donation edonate kuhulumeni wakhe obandlululo. Yeah. Ukuze ngathi size sithi isibhedlela thina ke la eAmasford Msakazi ngikhumbula kahle kwakunomkhulu babethu babumlambo wayesebenza eMandiyeni waye nevenanyana nje okusakhumbanyana. Yeah. Iyona ke makuthiwa kufanele esibhedlela ngafanele ufonele lelo ndiya lelo okuthunywe kuyovuswa lelo ndiya umkhulumlambo abuye athathe loyo muntu ogulayo amtransport ammikise eEmelo esibhedlela. Yeah. Lasibuya khona Msakazi sibuka sitracer lenkululeko ukuthi do we have a total freedom as we speak by now in 30 years. Yeah. And then Msakazi kukuningi sifika endabeni yesikolo right now. Yes. Msakazi you can point ukuthi eAmasford akukaze into ize nje nesilver platter eqhamuka kakhulu. Sinesikolo i-secondary school abayibiza ihleli imfundo. Yes. Yeva through sweat yabazali neingane zesikolo zahamba zayovala ama-office e-district kwaliwa ukuze kube khona le yahleli imfundo. Yes. We have nasi isikolo esikhuluma ngasi siyathuthuka. It's a 6 classroom school with permanent structures are only 6 classrooms. Yes. Ngicabanga sidlulwa naye ezinye izikole ezisemakhaya. Now sikaze asizame ukuyiqoqa sithi kulolu daba lwesikolo right now. Isikolo lesi sakhiwe around 2015-2016. Yes. Savandalizeka singavulwa singazi ukuthi inkinga ikuphi ibanjwe yini. Around 2020 savulwa isikolo after i-COVID or during i-COVID. Yes. Then isikolo savulwa kwathathwa othisha from eThubelihle primary school balethwa laphayana and then isikolo sabakhona kwafundwa but kwaba nezithembiso ezenziwayo makuvulwa kwathiwa isikolo udaba lwe-certificate of compliance for electrification will be issued for everything, even ceiling. Then we need to have certificates approved ukuthi the building is safe. Yes. Until today, that has never happened. Saba nodaba isithembiso esithi the phase 2 of the school sizokwakhiwa immediately bekulindwe ukuthi kuqalwe kuvulwe isikolo. Until today leyo nto leyo ayikakenzeki. Every time mawubona lama mobile classes khona lapha ya it's almost 7 now yama mobile classes are fully packed. Number ekhona right now yabantwana is 692. Yay. So the school is overcrowding.
the school is overcrowding, Msakazi. So you can see ukuthi isikolo esina 698 bese siba nama toilet awu2, elodwa elabafana linama seat awu4, elodwa elosisi abancane konke kuhlangene nabothishela ngithi linama seat nawo awu4. Then bese uzibuza ukuthi inhloboni ke yesikolo esingaba nama toilet amancane kangaka kule population elapha ya. Then Msakazi ke sibe sesiyiphakamela lento lena akusinto yanamhlanje. From 2012 letters were exchanged ne department singathuli any joy, kwenzwa nje ithembiso kuphela. In 2013 sukumile nje abazali saya le kwi district because sibe nenkinga. Kukhona ubaba la circuit manager simcele kaningi size saba nenhlanhla yokumitha last week before Good Friday. On Thursday last week before Good Friday ilapho bese sesidemanda khona ukuthi ke manje uma engasinikezi indlela yokuhlangana nathi, then we opt no option. Then kusho ukuthi yakhe asizuphinde vele sixoxe naye kwawuma efika. Now Msakazi engxoxweni zonke sibe nazo ne department into kakhulu eyinkingi udaba lwama toilet, udaba lwe-furniture, udaba lwama mobile classes ukuthi lesikolo sidinga ama class kodwa sifuna isikolo kahle kahle asifuni lento yama mobile classes. Lento makuba ibanda lento nakushisa yashisa ingane lesikhuluma ngaso. Mobile class ungayizama mhlambe for ama secondary school at least nabo ngoba sebathe badadlanyana bangakwazi ukumelana nesimo. Kodwa ingane lezi ezihlula wena ungumzali, amakhaza ahlula wena ungumzali, ubabaza ubezile. So uthina lo mntwana oyofike umdampe egate lesikole emva kwalo ayike ukuthi umdampe egate lesikolo phela ayikangeni lento wena Msakazi emakhanda nalothanda likangeni kahle kubazali ukuthi umntwana uyamphelezela nje umshiye noma ke halfway noma umshiye nje egate lesikolo ubone ukuthi usafe umntana kumkhaphe nje nixoxe uziyombeka egate lesikolo. That is it's likely slimly ukuthi ungayithola kule ikolo lezi ezisemalokishini. In most of the time mhlambe kule ikolo mhlambe ungakubona lokho kwenzeke. So ingane uyikhiphe ekhaya, number 1 azihambi ngetransport zonke, iyahamba lengane ihamba ngeyawo izohamba ku main road, awunandaba njalo umzali izifike esikolweni ngoNkulunkulu nangomusa. Isifikile ke esikolweni ifike yangena igodoli njalo la indleleni ihamba naseklasini kusaseyiso leso nothishela nayo sasenenkinga yamakhazi okuphuma e-staff room. Asingali ukuthi i-staff room lapha ya asikho, kuthathwe nje mobile class kufanele ngabe ingene umntwana bathiwa uthishela noprincipal abapake yona kube staff room office la principal lapho konke kulapho yonke into ikhishi leli labantwana lokuphekela abantwana kuthathwe another mobile class futhi kwenziwa yona ukuthi phekelani lezi ingane la ngoba ingane kumele zidlile asina choice. Izo zonke inkinga esiphakamisayo ne district. So akukho lokhu okubambekayo nokuthembisayo okuyimpendulo esingathi nolana sibambelele entweni ezosisiza. Kube udaba lwama toilet. Lele lama toilet Msakazi ngicela ukugcila kulo. Ngoba yilo elidale ukuthi abazali bethi izingane zethu ake zime zingayi esikolweni. Sizani esikolweni ama toilet awekho. Asavaliwe wasebenzi. So ingane kumele ingene ekseni
ngo-8 or 7:30 ngo-12 kumele iphume ibuye ekhaya because kumele izoyikhulula ayikho phela la izoyikhulula khona. Ayikwazi ukuhlala until 2 o'clock. Yes. Ayikwazi even notisha qobo lwakhe. Ungaya kwamanye ama-department ufike ubabuze kwabona laba ukuthi ama-toilet emangenawo namanzi ningenawo nihlala how many hours? Bakutshela ukuthi 10 o'clock usiphumile. 10 o'clock usiphumile. But la eAmmersfoort kufanele lezi ingane lezi nalabo thisha labo bakwazi labo thisha nalezi ingane ukuthi abasibekezelele lesimo ngoba kuse-Amersfoort. Yes. So we are pushing ke ukuthi simithile ucontractor ubuyile ucontractor owaye akha lama toilet eqhuma ipipe lesurish. Into ayenza msakazi angazi ukuthi umuntu appointwa kanjani. Yeah. Babe kuthiwa ucontract ufika ufaka ipipe lesurish elisuka kuma toilet ama base ngaphakathi ayaxeka nama toilet seats ayaxeka then ufaka ipipe le toilet ul connector straight ku main line yomasipala. Uma eqeda ukwenza njalo akhe i-main hall 2 yama main hall msakazi awabeke phezulu amapayipi. Angazi noma uyangizwa yini. Akhe 2 yama main hall awabeke phezulu le pipe alifakile. Yes. Aphinde akhe i-main hall alibeke phezulu engalisi cement la ngaphakathi mawuvula i-main hall la main hall 2 la ngaphakathi awulitholi le pipe lingaphansi licindezelwe i-main hall esindayo. So which means akusena movement eyenzakalayo kule pipe because ubeke into ezonyathela ipipe ukuthi akungahambi lutho. Yes. So kumele abuye akhiphe la main hall number 1. Number 2 ama levels wala ma toilet wale sewer line iphezulu ilokhuzana ilevel yakho because uyiphakamisiswe ukuthi udibane nedwala wangaqhezula idwala kodwa waliyeka wase ubeka ukuthi no ilevel ayibe phezulu ibe phezulu kwedwala. So iflow still it's a challenge even if ungasusa lama main kahle ipipe lona vele is damaged. Eish. Yeah. Into esimbambele yona ke sithi akabuye azolungisa. Besimnika ke ukuthi ngokukhuluma kwakhe no district director no deputy director we infrastructure ukuthi as of njengoba izikolo besikade zivaliwe kule viki. Yes. Kufanele ngabe ungenile site. The last time ngimchecka was on Wednesday. Yes, was on Wednesday or contract. Ukuthi mnumzane bekufanele ube la yesterday on Tuesday up until today ke lokho akafiki kwamafoni ke akasawabambe. Kusho ukuthi next week makuvulwa izikolo we've got a similar problem and awukwazi ukulungisa ukwakha lapha lezi ngane ezincane ziphithizela lapha. Yes. Ngoba kuzoba nobungozi. So now ke msakazi imi kanjalo ngizama nje ukuthi nginikeze okuyisummary noma kukuningi okukhona because kusase nendaba esisayilwa yequintile. Yes. Quintile 3 sithi isikole sibuyele back to quintile 1. Yes. Because isikole siselokishini lesi siphuwa awukwazi ukunikeza lesikolo usibeke ku level yequintile 3. Kungathi isikolo esisedrobheni ngoba uma uthi sibeka quintile 3 uthi abazali babantwana kulesikolo bayayikhona bazokwenza konke for abantwana babo. So then you got little of funding from the government. Kanti lesikolo sidinga a total funding from the government. So silwela ukuthi lesikolo shift esibuyele ku quintile 1. Lokho sikusho sithi before the end of this year sicela ke ibuyiselwe back to quintile 1. Yes.
izinto ke esiziphakamisile nesiziphushayo umsakazi ngeke ngikubale kuningi okuyizinkinga zalesikole nanokuthi ke lo daba lolu luyingozi lolu lwesilingi because isilingi lapha yana kwakunale program yaka education ababethi MRTT msakazi ibona babefaka leli silingi lapha lezi ingane ezayifunda so isilingi leli ingane mayingaphakathi eclassini sekube nama incident awu2 la isilingi iwe phakathi eclassini ingane esiphakathi esifunda so then you ask yourself ukuthi ubani ofanele athathe irresponsibility mhla kufa ingane mhla kulimala ingane because asifuni kube nomsindo umuntu akasho ukuthi hayi makwenzeka ukuthi irresponsibility yethu sizozama ngako konke ukuthi silithwale lelo cala ngaphandle kokubangela nomsindo msakazi ngicela ukuthi ngiyibeke lapho ngingabi imoto no siyabonga mhlawumbe to check nje la egcineni babushabanga were there any commitments mhlawumbe kwi last visit yenu district mhlawumbe kwaba khona ukuthembisa ukuthi cha hayi sizonakhela isikolo or nanikwa ama time frame or kwahamba kanjani cha msakazi satshelwa nje ukuthi ukwakhiwa kwesikole into engekho nje kuma priority list asikho ku priority list asikho ndawo lesikole nje siyoloku sifidwa ngamalokhuzana ngama mobile class but yabona msakazi then you ask yourself Perekop siyazenzela yes iphakame kwaba kanye once phakathi wakhona ubumbene kanye isiku priority list izokwakhiwa iPerekop this financial year nekade sincenga sihlale ematafuleni sikhuluma sizenza msulwanyana sikhuluma ukuthi cha akukhulunywe no asikakabibikho thina ku priority list sinama class awu6 so lento le iyakutshela ukuthi sinenkinga esibhekane nayo ezofanele sooner or later sifuna indlela yokuthi ixazululeke because even ifurniture uma kuqalwa lesikole kwakune furniture yayilethiwe uma kuzoqalwa lesikole kuthe makufanele kuvula isikolo ngo2020 ifurniture leyo eyayilethiwe yayibekwe ethuba elihle yonke yathathwa yahanjiswa kubantu abathi mabengena emgwaqeni noma mabekhuluma bezwakala yamikiswe eDriefontein nanamhlanje masibuza ukuthi owayehambisa yahanjiswa egunya labani ibuya kanjani akusekho kwazi ukuthatha responsibility akusekho ezethi ingane zihleli ziminyezelene engane efika ecala esikoleni efika ecala yes iyona ezothola idesk ofika emuva akho desk yabonga msakazi hey no sibonge nje isikhathi sakho Mr OT besenza nje le background check because sibonile le Tribune ibhalile nathi sayenza publication so we were just doing a follow up ukuthi since kube kwaba ne gap kungabe ke kwenzekile yini ukuthi izingane zikwazi ukuthi zilungiselwe le ndaba yalesuwa lapha ya nalamapayipi nani so kuyezwakala kusho ukuthi ucontractor futhi still akafikanga so kusekude man kusase kuningi ezisibuya kule maholiday awu2 siyabona ukuthi kusho ukuthi cha ukukhululeka ayi into esasekude nathi if kusane ikhungo zezemfundo ezisesimene sikanje inkululeko umsakazi sasingathanga into yabantu abathile sasifuna kube into yawo wonke umuntu uma ngabe yenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo you just ask yourself ukuthi why then kumele ngithule because angazi le scenario msakazi ethi uma ukhuluma ngezinto ezithinta umphakathi ohlala kuwo uhulumeni ohlala kuye then so ya campaign you are labeled you are a rebel this one is a rebel why kufanele izifike lapho because umhlawuli
uconsent uraise ama issues ukuthi asi-attendeni lento lena, then uma sesiqedile uyaphuma kiyo uyichubekele nempilo yakho. Yes. So I don't know ukuthi why should we always being labeled, because isasho lento leyo ukuthi kukhona ebantwini abangakakhulu engqondweni. Ngiyaxolisa ukusho njalo, kodwa angeke ulabel umuntu o raise genuine issues bese umlabela uraise izinto ezithinta yena nempilo yomntanakhe. Eyithinta la ahlala khona kule strata ahlala kiso. Ubani umuntu amela ahlalela ukukhulumela wena kule strata ohlala kiso, inkinga zaleso strata zibonwa uwe, inkinga zakakho zibonwa nguwe. Ucampaign okay kakho ke mawukhuluma kakho ke umsakazi ukhulumela inkinga elapha kakho ucampaign akubani ucampaign unkosikazi ozwana naye uthandana naye ophila naye uzocampaign akubani ngibani lo muntu ocampaign akubani ucampaign engane na ukhuluma lapha ekhaya cha akukho kanjalo kanti so umsakazi kuningi exciting ukuthi mhlambe kube nazo izinhlelo nje zokufundisa yabona. Yes. Ukuthi ake sibuke kuqala isimo nento umuntu akhuluma ngayo si address bese khani ke sibuya sithi ke ikuphi icampaign kulesimo lesi, why need you see I've been receiving calls from provincial departments, provincial leadership, yenhlangano ebusayo, to say why are you campaigning us, why are you doing this and that. And when I explain, but okay, this is no siyayizwa, it's genuine. But then locally, you find people bavele nje bakutshele istory ongazi ukuthi ufanele umphendule umuntu noma ufanele umyekele. Yabona, because awukho kule level yokuthi kufanele uphendule nento oyibona ukuthi asikho isidingo sokuphendula lento. Umuntu ayithathe ngale ndlela ayithatha ngayo, thina esikuphushako ukuthi nethi ingane sifuna zingene 7:30 ziphume ngo2 zithola imfundo right, i-environment abafunda kiyo ayibe a conducive environment. No, sesiqedile. No, it's loud and clear. Sizozama ke ukuphinde sithole ke umunye from the department side, sizobhala lapha kuba umpanzi simcele and request a interview so that maybe azosenzela i-breakdown einhlelo zakhe as umuntu ke okungathi nguye osingamele kwisekhethi yethu. Kodwa ke asazi ngoba siyabhala impendulo ayibuyi, siyawa requesta lama interview people. Msakazi ngicela ungamhluphi inkosi yami ubaba umpanzi, niyekele msakazi. Sihlalile naye ubaba omdala uyabona, wakucacisa ukuthi yena wenze konke akufanele akwenze. I-problem number 1 yakhe ayishilo ukuthi yena unikezwe le instruction all circuit managers abaphume ema-ofisini because mabephuma ema-ofisini bazokhekhela ubani obuya kulezi ikole. So ingako ahleli e-ofisini, kufanele enze umsebenzi ola e-ofisini, i-report uzayithola nga-principal, then abo-principal kufanele benze-ke ama-up and down. Uyabona, kule mali engekho kufanele bagijime ema-secretary, bagijime ema-district, basubmit whatever, but egcineni ungatholi lutho. So baba umpanzi ukusho nje wacaca kithi ukuthi yena bekuthandazela ukuthi kungathi lingaba khona ithuba la kuba khona laba be-district bese kuba khona yena kuzokhishwa namanga. So uyayibona ke inkulumo ayisinjalo ithini. Iyezwakala mphathi wami. No, asibonge nje kakhulu isikhathi sakho nje namhlanje kuseni kusakhe ikhaya mkhaya la sibuka khona ke izinto nje ezenzakala endaweni yangakithi Dr. Pixie Sakasema. Namhlanje besixoxisana ke nobaba uOT olaphana endaweni yase Amersfoort, enye ke yamadoda asemkantshubovu lawa. Kodwa ke siloku siyabuka nje ukuthi bonke abantu engathi bangasiweza baloku bayatsipwa lapha nabashayisa itsipha ukuthi ngathi lo ngaba umuntu ongathi manje akabonakali kahle nje bayatsipwa nje. No, sibonge Mr. OT. Baba kubonga mina, inkosi benani. Siyabonga.